Bok ljudi, evo pogledat ćemo kako rade kamere na Galaxy I5 2016. Straga, ovo je 13 megapikselna kamera, pored nje je zvučnik i ovo je malo jača bljeskalica. Sprijeda, tu gore, ovo je 5 megapikselna kamera, obje kamere imaju f1.9 otvor leće, što znači da upijaju malo više svjetla, kao i na najnaprednijim modelima. I također prednja kamera snima malo širi kut gledanja, dakle na 24 mm, što je nekakvih 80 stupnjeva, tako da više ljudi će vam stati u kadar. Znači, ubijemo sve aplikacije. Negdje sekunda i pol do 2-3 sekunde, sad je trebalo čak preko 2 sekunde da se pokrene aplikacija kamere. Može se prebacivati direktno prednja stražnja kamera, što je dobro. Ove ikone tu su dosta velike, možete odabirati profesionalni način, dakle malo naprednije postavke, i ovdje imate nekakve opcije podešavanja, ovo su pune opcije i ovo su nekakve brze opcije podešavanja. U naprednom profesionalnom načinu možete ovdje podešavati ISO vrijednost, balans bijele boje, ekspoziciju. Ako se želite malo igrati i malo znate koristiti malo naprednije opcije kamere. Tu je panorama, uzastopno snimanje, dakle ovo je recimo ako želite snimati nekakve objekte u pokretu. Evo i sport, to je zapravo ista opcija. Lijepo lice, beauty shot i znači panorama di pomičete. Panorama radi solidno dobro, software dosta dobro obrađuje panoramu kad ju snimate. Evo, kad je kamera bila pokrenuta u pozadini, onda ju brže pokreće i okidanje je gotovo trenutno, može trebati sekunda da okine fotografiju. Sa ove stražnje 13 megapikselne kamere prebacio sam fotografije na računalo, pa ćete sad vidjeti koju kvalitetu fotografije dobivate. Evo recimo ovo sam bio u sobi, ovo ispred televizora, malo sam zoomirao i opet sam dobio oštru i dobru fotografiju, tako da i uvjetima slabijeg svjetla, kad se fokusira na nekakav objekt, možete dobiti dobru fotografiju. Ovo je slikano znači, po danu, stražnja kamera, slika kad je ovako smanjena na manju rezoluciju, ovo dakle nije punih 13 megapiksela, slika izgleda dosta dobro, boje su dobro pogođene, jedino što je ovdje nebo i ova zgrada su prebijeli, odnosno presvijetli, tako da ima problema sa kompenzacijom ekspozicije, ovi dijelovi su možda malo pretamni, tako da ovo nije savršen aparat, iako ima f1.9 otvor leće. Mislim da čak i do procesora ovdje što ne uspijeva postići savršen balans. I ajmo vidjeti 100% crop. Dobro, gotovo da se vide tablice, ovdje su malo mutnjikavi detalji, znači ovdje baš i nije dobro izoštreno. Lišće isto je malo mutno, dakle detalji na fotografiji nisu 100% oštri, ali kao što sam rekao, fotografija je ukupno dobra i bit će najbolja za nekakvu obiteljsku upotrebu. Kada ste direktno prema suncu, opet ima problema sa kompenzacijom ekspozicije i ovo je sve tamno, to se da podesiti, da se to malo popraviti, da se malo posvjetliti, ali ne puno, tako da evo u ovim nekakvim uvjetima malo zahtjevnijim kamera nije baš idealna, ali za nekakvu obiteljsku upotrebu, za fotografiranje djece i ljudi, slike će uglavnom ispadati oštre i lica ljudi će se dobro vidjeti, ali ovo je i dalje nekakav srednji, možda viši, malo prosjek. Često kad okidate morate više puta okinuti i kad okinete morate znači okinete i morate još sekundu držati fotoaparat, jer ako okinete i maknete onda će okinuta fotografija biti malo mutnjikava. Tako da evo, tu sam jedan put okinuo, drugi put je ispalo malo oštrije, tako da treba više puta okidati da bi dobili malo bolju kvalitetu fotografije. Evo, vani na direktnom suncu, kad ste u savršenim uvjetima, dobit ćete čiste i dobre fotografije, jedino opet presvjetlo je nebo. Ovo je bilo ujutro rano, dakle evo u gradu više manje su dobre i upotrebljive fotografije. U uvjetima slabijeg osvjetljenja
Dakle, ovo je sumrak, evo, nije uspio izoštriti, znači treba okinuti možda malo više puta tako da dobijete oštriju fotografiju. I evo, ovo je u zatvorenom prostoru, dakle, treba se malo igrati sa fokusom, malo više puta okinuti i onda ćete dobiti upotrebljivu fotografiju. Lica su mutna, nažalost, tako da ovo nije savršena kvaliteta, ali evo, ukupno fotografija je dovoljno dobra i upotrebljiva, pogotovo ako ćemo ju smanjiti na 2 megapiksela. Tako da za Instagram i Facebook ovo će biti solidno i upotrebljivo, ali nije nekakva vrhunska kvaliteta. Dakle, to je u uvjetima slabijeg svjetla. Po noći u potpunom mraku, uz ova nekakva gradska svjetla, treba opet više puta okinuti, nekad će uspjeti izoštriti, nekad neće i vide se nekakvi obrisi i detalji, nije katastrofa, a ajmo reći da je donekle upotrebljiva fotografija u uvjetima slabog svjetla, odnosno po noći. Evo, dakle, nebuder je malo mutnjikav, ovdje je još mutnija fotografija, tako da ajmo reći da ćete dobiti iz noćnog izlaska nekakve fotografije, ali neće biti savršene kvalitete. Video snima u Full HD 1080p rezoluciji i po danu sa stražnje kamere, ako ne držite čvrsto aparat, ovako će se trest. Nema previše artefakata, ali zrnata je slika i ovo je opet dovoljno dobro, upotrebljivo, ali nema stabilizacije, nema nekakvih detalja, evo, uspio je kompenzirati ekspoziciju. Solidna kamera, ali evo, nekakav srednji, možda malo viši srednji rang. Ovo je rano ujutro kad ima malo manje svjetla i tu već ima problema sa fokusom, evo sad je izoštrio. Upotrebljiv je video, dakle u uvjetima slabijeg svjetla. Evo, ovo je bilo znači direktno prema suncu i onda tu se baš ne vidi dobro, ima problema s kompenzacijom ekspozicije, ali znači kad se okrene prema svjetlu, onda se već dobro vidi. I u uvjetima slabog svjetla, dakle po noći, ne uspijeva fokusirati, ovo je potpuno neupotrebljiv video. Sad sam ja pokušao fokusirati i ovdje je ista stvar, dakle pokušava fokusirati, nešto se vidi, ali evo, što je manje svjetla, iako je f1.9 otvor leće, ne upija baš puno svjetla. Solidno upotrebljivo ovdje, a da su ljudi, vidjeli bi se njihova lica, tako da video iz noćnog izlaska je upotrebljiv, ali nije baš nekakve posebne kvalitete. Ajmo na prednju kameru, dakle prednja kamera ima 5 megapiksela, lako se prebaciti direktnom tipkom na prednju kameru kao što sam pokazao. I za selfije dobit ćete dosta čiste, iznenađujuće dobre fotografije, posebno kad su smanjene na ovu rezoluciju. Na 100% kropu i dalje nema šuma i detalji se vide dobro. Tako da prednja kamera je zapravo zadovoljavajuće dobra. Čak bih rekao da je možda malo i bolja od stražnje kamere. Ima puno naravno boljih kamera, ali ovo je dosta solidno i dosta dobro. Evo vidite, malo širi kut, dakle staće vam više ljudi u kadar. Ovo je uvjetima slabijeg svjetla u zatvorenom prostoru i već je fotka mutnjikava, znači treba okinuti više puta. Nažalost, nijedan put ovdje nisam dobio oštru fotografiju. Tako da u uvjetima slabijeg svjetla već malo slabije performanse. Evo, ovdje je uspio izoštriti. Tako da treba se malo igrati s kamerom i okidati malo više puta. Ovo je nekakav dobar prosjek kvalitete u uvjetima slabijeg svjetla i po noći, evo, dakle po noći u gradu uz noćnu rasvjetu vide se obrisi, vide se detalji. Kad bi se smanjila na nižu, recimo Instagram rezoluciju, fotografija bi bila upotrebljiva. Video sa prednje kamere izgleda dosta dobro. Oštar je, dobro je stabiliziran, iako nema stabilizaciju, to je opet moja ruka, ali bolje nekako izgleda na ovoj prednjoj kameri koja ima malo širi kut snimanja. I evo, video s prednje kamere je dosta solidan, isto srednji viši rang, ali lijepo izgleda i bit će dobra za nekako video selfije. U uvjetima slabijeg svjetla vide se samo zapravo obrisi, ali dalje video je donekle upotrebljiv. Dakle, ovo je srednja nekakva kvaliteta, nije savršeno.
ali ajmo reći da je video i za noćni izlazak donekle upotrebljiv ako se okrenete prema izvoru svjetla. Evo, to je to na kraju. Mogu reći da mi se bolja čini kvaliteta fotografija sa ove prednje 5 megapikselne kamere. Selfie izgledaju zapravo dosta dobro, nisu savršeni, ima puno kvalitetnih kamera na mobitelima od ovog, ali na skupljim mobitelima, a stražnja kamera daje prosječno dosta dobre rezultate, za obiteljsku upotrebu je poprilično dobra, radi brzo, solidno, nije se zamrznulo nijedan put, malo duže treba da pohrani fotografiju, ali evo, sasvim solidno i vrlo upotrebljivo. Hvala na gledanju i pretplatite se na naš kanal i pogledajte sve druge videe za G5 2016 i pogledajte definitivno recenziju i primjer ovih fotografija na Usporedi.hr. Bok!